izango ditugu, 6.000 metrokoak. De aquí en adelante vendrán los que están haciendo el descenso de 6.000 metros, desde Mapil hasta Orio. Eta Oriotek 22:14. 21:07 ha sido el tiempo que ha hecho Donosierra C y Orio D, que había salido antes, ha hecho 22:14. Con un tiempo de 22:16, hogeita bi hamasei, Ren Badalonak egindako denbora. Polivalentzia dugu hemen, eta Alicante, 56 zenbakiarekin, con el número 56. Ya para ellos. Con un tiempo de 21:14. Hogeita bat, 14 izan da oraintxe sartu diren Alicante eta Valentziak osatutako traineruak.
Aquí tenemos a Denia, a Maitu Dute, Denia ha realizado un tiempo de 22:56. Eskerrik asko. Campello ha realizado un tiempo de 23:11. 22:14 ha sido el tiempo que ha hecho Laredo 22:14. ...20:43 ha sido el tiempo que ha hecho Santurtzi B, 20:43. Buen puesto. 23:32 ha sido el tiempo que ha hecho el equipo formado por Alicante, Gandía y el Politécnico de Vic. Aquí tenemos a Camargo B. Han terminado su
Oraingoz denborarik onena, Santurtzipek egindakoa, 20:43. Por ahora el mejor tiempo es el realizado por Santurce B con 20:43. Hemen ditugu Lutxana eta Mutriku. Lutxana azkenengo paradetan. Hirurogeita lau zenbakiarekin. Ya Lutxana. Hogeita bi, Amazazpi. 22:17 el tiempo realizado por Lutxana. Hemen dugu Mutriku. Hirurogeita bost zenbakiarekin. Amaitu dute Mutrikuarrak baita. Hogeita bat, berrogeita bat, beraiek egindako denbora. Hogeita bat, berrogeita bat. Berrogeita bat. 21:41. Hemen dugu Mundaka. 76 zenbakiarekin. Ja Mundaka. Hogeita bat, hogeita mar. 21:30 el tiempo realizado por Mundaka. Getxo dugu hemen 77 zenbakiarekin. Amaitu dute baita ere. Hogeita bat, amalau. 21:14 el tiempo realizado por Getxo. Hemen dugu Bermeo B baita ere, Ibai erditik.
egindako denbora, 21:13, 21:13 el tiempo hecho por Bermeo B. Tenemos aquí a Camargo también en las últimas paradas. Ya Camargo. Un tiempo de 20:39. El mejor hasta el momento. Beraz, hogeita meretzi, Camargo egindako denborada, oraingoz sartutakoen arteko denborarik onena. Hemen dugu Donostiarra B. Ya Donostiarra B. Hogeita hamaika. Beraiek egindako denbora. 20:31 el tiempo realizado por Donostiarra B. Falta dira gaurko jardunaldia amaitzeko. Faltan 24 traineras por llegar. Para acabar con la jornada de hoy. Ibai Kadator, Ibai Orditik. Un metro falta dituzte amaitzeko. Hemen ditugu Ibaikakoak. Azkenengo 5 palada. Lauekin nahiko. Hogeita bat, 23 izan da beraiek egindako denbora. 21:23, 21:23 el tiempo realizado por Ibaika. Hondarribia B dugu baita ere. Hogeita hamabi zenbakiarekin Hondarribia B. Amaitu dute baita ere. Hogeita bat 0-3 beraiek egindako denbora. El tiempo realizado por Hondarribia B ha sido de 21:03.
hemen barnekaldetik. Azkenengo txampan. En la última txampa. Txapela y Mera. Ya Txapela, ya Mera. Recordad que Txapela Txapela 21.48 y Mera 20.50. Hogeita bat berrogeita zortzi Txapelak egindakoa eta 20.50 Merak. San Juan Bek egindako denbora. Hemen ditugu lapurtarrak baita ere, lapurdi. Ya lapurdi. Orio C dugu atzetik eta Arkote baita ere ikusten da beraien atzetik. Beraz urrengokoak sartzen Orio C eta Arkote izango ditugu. Acercándose Orio C y Arkote. Orio C, Arkote, Amaitu dute Oriozek, tartean Ondaruko arranlariak baita ere ditugu. 21-26 egin du Oriozek, hemen dugu Arkote, 21-26 el tiempo realizado por Oriozek. 20-43 Arkotek egindako denbora. 20-43 el tiempo realizado por Arkote. Hemen ditugu zauztarrak. Zarauz dugu helmugolatzeko. Ya Zarauz. 38-24-86. Hogeita lau. Deustu dugu baitare azkenengo 100 metrotan.
Hemen dugu deustu baita. Ja deustu. Hogei, emiretzi, oraingoz denborarik onena. Deustuk egindakoa. 20-19, tiempo realizado por Deustu. Hemen dugu getaria baita. Hemen dugu getaria, ea hobetzen duten Deustuk egindako denbora. Ja, getariak. 20-15. Deustuk baino 4 segundu gutxiago egin dute. Beraz, orain arte denborarik onena getariak egindakoa. Zumaia dugu atzetik, eta gero Izuntza, Astillero, Santurtzi. Azkenengo 200 metrotan Zumaiarrak. Hemen ditugu Zumaiarrak, entzen dituzue goikoren animoak. Hogei 42, Zumaiak egindako denbora, hogei 42, 20-42, tiempo realizado por Zumaia. Izuntza dugu, helmugaratzeko prest baita ere. Tenemos aquí a la trainera Astillero, detrás Santurtzi, detrás Donostiarra. Astillero, ya Astillero. 20-26, el tiempo realizado por Astillero. Hogei 26, Astillero que egin duen denbora. Hemen dugu Santurtzi. Hobetu egingo du denbora. Gogoratu orain arteko onena, getariak egindakoa. Hogei 15. Santurtzi. Ja, etxi duela dirudi. Emeretzi, 58, 19-58. Los primeros en bajar de 20 minutos han sido los de Santurce. Hemen Donostiarrak baita ere. Iaz kategoria berdinen izan ziren, aurten ere bai. Iaz aurten TKI ligan izango dira, San Miguel ligan, edo Euskolabe ligan. Hementxe izango ditugu, Donostiarrak, azkenengo paladetan, ea lortzen duten. Donostiarrak egindakoa. Ja, 20 minututik gesten ari dira. Gogoratu
beraz, 19 minutuko denborak. Denbora honen dira. Hemen dugu Orio B. Recordamos el mejor tiempo hasta el momento, 19:48, realizado por Donostiarra. Michi Oribe. Amaitu dute lana Oriobekoek. 20:13 denbora. 20:13 el tiempo realizado por Orio B. Horrengoz denborarik onena Donostiarrak egin du, bigarrena Santurtzi, hirugarrena Orio B izango litzake laugarren Getaria. Baina oraindik APT ligako traineru mordoska bat gelditzen dira. Hemen dugu San Pedro eta Renatzerik Ondarroa, San Juan, Zierban, Hondarribia, Bermeo eta hori izango ditugu. Hementxe San Pedro. Ja, San Pedro. Hoy, Amavi, 20:12, el tiempo realizado por San Pedro. Beraz, Orio Ben aurretik. Gogoratu, 20 jetxi diren, jetxi duten bi traineruak, Donostiarra eta Santurtzi izan direla. Hemen Ondarro. Amaitu dute Ondarrotarrak. 19:56, beraz, bigarrengo denbora oraingoz. El tiempo realizado por Ondarroa. Segundo tiempo hasta el momento, mejor tiempo realizado por Donostiarra. Hemen dugu San Juan eta Zierbana baita ere nahiko gertu. Zierbanak dirudienez denbora oso nahi egingo du. Zierbanakoak ia minutua jandiote San Juanei, beraz horrek esan nahi du denbora oso ona egitera datozela. Hemen San Juan. Hemen San Juan. Ya San Juan. Ya Zierbana. Hogei amado San Juanek egindakoa. Emiretzi, 23 Zierbanak egindakoa. Beraz, denborarik onena eta denbora kontutan hartzeko modukoa. 19:23 el tiempo realizado por Zierbana. Hasta ahora el mejor tiempo y muy a tener en cuenta de cara a la bandera. Hemen dugu Hondarribia, ea gai diren 19:23ko denbora hori jesteko. Dirudienez hortxe izango direla. Ja Hondarribi. 19:22.
Segundu bat pasatxo esaten didate. Emeretzi, 22, 19-22, tiempo realizado por Hondarribi. Hasta ahora el mejor momento. Ha mejorado en un segundo, algo más de un segundo, el tiempo realizado por Ciervana. Ya decíamos que era un tiempo muy a tener en cuenta. Bueno, beste bi treniru. Hementxe ditugu Bermiotarrak. Eta atzetik Oriotarrak baita. Hondarribia izan da irabazlea, bigarren Zierbana, hirugarren Orio, baino hiruen artean 5 segundu izan dira. Segundu bat Zierbanari atera diona Hondarribiak eta 5